Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi will play ke All India Institute of Medical Sciences AIMS ha Kothipura Bilaspur District. Menteri Ketenat ki Kampok yang ke Sarkar Pring Amit Shah ula kentat banyak keren bat ke Pakistan halor kamat jong ke Kashmir. Menteri Ketenat An Kiran Rijiju ula ong baka Sarkar kadon hapring ke jing keren bat ke Election Commission banwan ra jing kelah bayadai bat ki kam election ha ke Representation of the People Act. Ke India kalau yo pelaj ya kumbasau pusan ngut kinong snong jong ki balangat syrep ki kam thok ha Myanmar. Ya kanila ong do unong aiktin Ketenat ki kam bariu aringam bakchi ha keren san lat pathai. Haka National Games balai pun riu ke services bak kalapeteng ban kur takma prap kundai teli buat saka Haryana dan riu pun riu teli.